atong challenge is fun. I had, I never had. Never had, I ever had. Compare, no? I never had. Never have I, never had I ever. Dong. Pag mechanics, ani, kung nakasuhay na mo, ani, Ano ay mo? imuha lang erase ang katong kuan. Ito to. I had. I had. Oh, kung nakasuhay na mo. I had Pero, kung wala pa mo kasuhay, never. Sige, sige. Never. So, walang kaon mo. Of course, baka una-una, masiguro mo na walang kaon. Except ni Claire, kay focus mo lang si Claire sa no? Okay, first question. Never have I ever shoplifted. Never. Isa, uy! How about example? Nang shoplift, naka... Never, never. Uy, answer ninyo, uy! Huwag ka kinagalaw. Never. Brian! Ako po na yun. Uy, pagbuhat. Still rin Jennifer, uy. Iya cellphone nagkaon. Next, asa mas Claire? Uy, Bawat bawat. sa Jennifer. No, dugay gusto nun. First time! Okay, next question. How... Never have I ever gone surfing. Ako lang skimboard na. Surfing. Isa na Ako nag-surfing. nag-surfing ko. Pag-surf. I had. Ay. Ikaw no? Ay, hindi. Ikaw na never. Hindi ka kakautaran mo. Sige lang kong surf sa kon. Aso man? Facebook. Ay, bali mapokus kay si Brian. Sunod. Ako lagi nilagi eh. Never have I ever been electrocuted. Electrocuted. Nakulintihan. I had. Asa isa, uy? I had. Kausa ba ka dong? Nakulintihan doon na remember ba ka? Bata na ako. First off. Nga naman, usa man na yung mong kuhan? TV. Ang cable sa TV. Bibira. Okay. Sige, sige. Next question. Ako iputang sila lagi mo. Never have I ever jumped from a roof. Oh, uy. Oh, sige, dayon tubag. Hindi ko nilay ka tong Malayat ka? nangawat na ba? Never. Okay, so. Uy, usay answer na yung bakit? Nilayat ko, nilayat. Dili ko kakuan. Focus kayo. Okay, kani. Never have I ever been caught cheating on a test. Patay, patay. Oh, kana malundog ko sa. Malundog ko, wapa ko na nasakpan. Ako I had. Nasakpan ka sa? Sunod. Never had. Pagkakong siya. Never have I ever. Ito, asan mo eh? Never have I ever had a bad allergic reaction. Allergic reaction. Never. Wala ko allergic. Ako ay allergic. O sa kanil mo, allergic ka sa? Ayan. So, di ka mo ka. Ano ka? Wala nga, ministin. Tabang ikaw bakit? Allergic ko kasag eh. Sige, nagkauna mo ka. Jen, Ah. bangon lang ni si Haron. Ataw lang. Next. Never have I ever tried to cut my own hair. Weave. Never. No. Asa nga hair. Never. Katuloy na pabang sa Claire. Di ba ako nagtakot ko? Murag mo kuan eh. Ikaw, dong? Wala. Dong ang kuan na dong public hair. Kung ang public here day, here Oo. we got po na sa lugar. Sunod. Ako na, Jennifer, huwag yung tawag niyo yung question. Na. Sunod. Never have I ever fallen in love at first sight. No? First sight, in love. Never pa ko. Look, sa wadiya. Di ko niya ay. Dili man ko. Isa man lang first sight. Never ikaw, dong. Nasa answer mo, dong? Never. Tina. Ikaw, bakit? Jen, pahamak ka na mo mga question. Dudu. Uy, bakit? I had. Okay na na Bitaw. Sunod. Never have I ever accidentally said I love you to someone. Uy, Accidentally said. wa, uy.
Nasa iyo pra kag send bang I love you. Nasa Duwa, dito uy. send. Tanga-tanga rin ng nanay. Never ka day? Never. Ikaw, Bri? Never ka ba, Bri? Oh. Ikaw, Pax? Kato din sa kuan. Ito rin Next. ang hindi yan. Sa'yo, pras. Ikaw. Eh. Never have I ever cried in public because of a song. I had Gasel? Ako, never. Ako, sukay-ukay yan. Ano ba? Nagitukan, aray. Ang yaya. No? Hindi lang, sukay. Ikaw, Bri? Chum na. Nakapag mo, Bri? Brian, mag-boy lang. Dito, dito. Dito. Tingnan Brian. Never have I ever looked through someone else's phone without their permission. No. Ooh, Ayan. I had. Ikaw, Dong. Asa yung answer, Dong? Uy. Yeah. Nani-react. Never have I ever had a bad fall because I was walking and texting. Never rin. Tanga-tanga rin ng nanay. Uy. Abi na ko bad call mo. I had. I had. Asa Asa magkaroon sa naka-remember ba ka, sir? Sila ka. Madung na ako. May doon ako tao. Naog sa ka, doon? Yeah. Pag-ulo na ka ang slide ko. Never have I ever stalked an ex-boyfriend or girlfriend on No, social never. media. Never, uy. Buang. Daw, nag-stalk ka daw? Kaya mga ex-girlfriend or boyfriend? Siya. Si Jet Li na yan, gistop eh. Gusto kayo magtong sa mga ex. Uy! I had. Supo lang. I had. Okay na magto kay para isip pag ako nila po lately na ako Kasi nag-post daw mo. na isip wala ko Never have I ever escaped from class. Pero may uy. Huh? Pero may. Never, di ka clear? Uslus Ang naman. di klases? Uy, never, uy. Kato na yung bidagan ng kwatas na siya. Kato rin natakpang kang ng kuring eh. Wala ko nagkatiklase si Buang ko. No, never have I ever grabbed a wrong person's hand. Never, uy. Never. Ako nakasuway ko ano na. Prank mo ng nanay, uy. Dili, uy. I had. Katong sinulog. Nya, abi na akong amiga akong igunitan lahi itong tao. Eh, paano ito imagine, uy? Pang prank. Never have I ever said and I love you without a feeling it. Oo. Without feeling it. I had. Look. Ay, ikaw, never. Never. Sure ka? I had. Ikaw, Bri? Nakasunod na ka, I love you, Bri, bisag wa kay feelings. Oo, very clear. Ikaw, bakit? I had. Never have I ever been unfaithful. Ano, never ka, Claire? O, tigay says. Unfaithful? Many times. Katsin. I had ka, do? I had ko. Eh, shoot tayo. Ikaw. Ikaw, sir? Kao lang kasi. I had. Ikaw, Bri? Ay, sure na gitaan niya. Tika Ano ba na yung friend mo siya kanili? Ikaw, bakit? I had? I have two hands. Kani. Never have I ever kissed someone of the same sex. Uy! Yeah! Brian? Ikaw, Brian? Sunod na gawin mo. No. Nasuwi ka nung no. Never have I ever got drunk. Uy! Mga imposible kayo ni. I had. Ikaw dong. Never. Never. Inig, tagat is kanal. Doing good. Yun ako, dali mo kayo sumapag yun eh. Kani. Never have I ever eaten food that fell on the floor. Uy, I had. Uy, kanag. I had. Kanang wala pa 5 minutes. Oh, 5 minutes. Di ba dong no? Sayang. Karon, dito siya. Never have I ever kissed someone without knowing him or her. Uy! Nakakakiss na ka ba din ako kaila pakit?
Oo. Meet up niya. Never, never. Akong sabukan. Ha? So, I had ka? ano kising buti ni Gintro? Ano kiss ka? Kasi nagaling po niyo. Never, eh. Gwapo eh. Tikit. Kani. Never have I ever lied to my parents about where I'm going. Uy, ay had. Kaya tugtan. Last question. Never had I ever lied to this game. Never. That's all. Bye.